Yamare for in Aqua Bahai Kings TV GA Sports, your reigning online sports channel. Ye Timmy Abrina Bribiarano, very interesting content, and so a Timmy Eddie bro. Subscribe and thing, notification bell when me are so a fee, why Nina and Yamisra now for washe Eddie Ama and Fufro, and so a Timmy and your Binafi, Womonso a Timmy Ashe, Eddie Amount, and every year by ya, a Asimti Asem de. Ena yedi bro King Solomon aseduni meni amedayat ena yedi dwumadi enso etimi eba na yewremu ewo eye MTN FA Cup round of 64 draw ene da 24 edi ebeto dwa sedi ho nkomo no eno nso esi etie na ene da no na eye enigesem yi pa se ene yetimi ewremu na afin round of 64 draw no eno nso etimi etodwa eye regional parents regional derby sahodo akesia ano edin ye pa ena etimi ababe todwa enye asem keto akra de ehun nkomo no enso etimi ede emana yenyina nim se eba no eye MTN FA Cup dia ya na emu ede ye pa che point na amanfo ni die chiri kra echen eye ukupie mu ewo eye league na nkasa kra isanse mekai abrana GFA president Ketu Kreku oye MTN FA Cup committee chairman o brandini yi kama ema FA Cup no na ani edi achiri yi pa anya asem 20 eneda ade a round of 64 no eno so draw etimi ebeto dwa enye asem keto akranti eno ho adwuma ena ye ba betenase a ye di ma na empanimfo se nyame eya aduma ni games ni nyina ye betimi ahase on the 28th to 30th of November 2023 ena round of 64 matches no eno nso ebetimi abaso parents no ade asei ena ehun nsem no mesi etie ukopie mu ewo eye said the parents ni bitie na in fact anu odin said the medical kan derby sahodo ena eba na yewura mu Kotoko Royals womo eni Sueduru All Blacks ena ebesia ewo round of 64 Kotoko Royals ena fi Sueduru All Stars Kotoko Royals last season na omo league num ena omari eko Elmina Sharks womonso eni Young Red Bull Elmina Sharks eni Young Red Bull ena omonso ebetimin edi abani afei eye Koforidua All Stars womonso eni Soccer Intellectuals Koforidua All Stars eni Soccer Intellectuals ena de bebo ani yebenya eye Gold Stars womo eni eye Rose Park FC Gold Stars eni Rose Park FC ena omonso ebetimi asia Mediama Sporting Club Limited womo eni Basake Holy Stars Basake Holy Stars ena omoni Mediama enso edi ebo ani Fija United eni eye Inzima Kotoko Fija United eni Inzima Kotoko womonso edi ebo ani Sky FC eni FC Samates game way so anobe din anti regional derbies awodo lo ebimi ye local derbies ena baso anti Sky FC ene Samates ede bani afi Blue Skies Pelicans omo ene Koforidua Switchen enso ede bani Dreams FC ene Susubiribi Sporting Club Dreams FC ene Susubiribi Sporting Club House of Folk ene FC Nenia ena ede Asia House of Folk any FC Nania abedi pele team no afi Koforidua Sympathy womo any Atram Divisa Koforidua Sympathy any Atram Divisa ena edi bani na God FC any Vision FC enso team Asia ewo round of 64 afi Accra Great Olympics Oli Showdown womo any Golden Cakes ena Asia Lagos Cities any Accra Lions wenso Accra Derby kese pa ena ebetimi atodwan Lagos Cities eni Accra Lions ena etimi Asia Sanso ena Hohoi United eni Home Stars Hohoi United Home Stars Accra Athletic eni Aflawo Agbogba ena edibo eni Agbogba nti eveno oyana sedie oketelema no wano no be gabum no ena mane ye den afi Heart of Lions eni Akachi All Stars
Heart of Lions any Akachi All Stars nti we the first year first phase you know and round of 64 and you guswa the amount ukwa yewo Aweri Stars any Real Tamale United and Eddie Boyni ewo MTN FA Cup round of 64 yewo Kasalagu Arrowheads nomo any Northern City and Asia Stephens Football Club any Karela United hey okay Stephens any Karela Nina nipa baako dia enti minim regulations no se kobane se una owo clubs mienu ana se company bi wo clubs mienu no mu nyina akosia in the same division ana se competition a ye bewe se de mra na sitie enti team a ye fe se Stephens omani Karela United and the bo ani afi Mirimano United and Balfour Soccer Academy and see a bono derby Mirimano United and Balfour Soccer Academy Young Apostles any Victory Club Warriors hey and see a Wenchi derby Wenchi derby anobe dinye pa Young Apostles any Victory Club Warriors and any Brekum City any Techiman Liberty FC Brekum City any Techiman Liberty FC Bechem United any DBB United the class of the United nina bona for derby na baso ewo ho afi yebenya Bofakwata no any Sunyani Oxford Bofakwata no any Sunyani Oxford eno enso Sunyani derby na ebetimi aba Aduana Football Club any Brekum Chelsea and see game ano be dinye pa bono derby omu nyina Premier clubs afi Hila Stars FC any Wa Power FC Hila Stars FC any Wa Power FC at the airborne issue Tereman any Mana FC and so team Asia MTN FA Cup round of 64 num and eba afi New Edubiase any Park Academy New Edubiase any Park Academy Asia Bernard FC any Akwambo Young Madrid Bernard FC any we know Akwaboso okay Akwaboso Young Madrid ena omodi bo ani na fi game obi a behwebi obi a pe ho nsem ahwe Asante Kotoko any Nations FC Asante Kotoko any Nations FC ena omodi be bo ani ewo MTN FA Cup round of 64 I know so ehun nkomo yetimi edi emao ewo dwumadi no so wo Kings TV GH Sports subscribe na fi notification bell miaso na fi wahye edi ama foforo na said the parents in isi call ye any said the derbys in air corner one and I hwe ni mu say obe qualifying to round of 32 saying na ebisi akoma yehu comment or comment section na say na bibia ntimi enkoyi kama enso from King Solomon asedi ni Ahmed Ayat eboye ti domina fin dwumadi no enso atimi akoso kama nti we any said the parents are sikoso ewo MTN FA Cup round of 64 no yedi ho nkomo atimi edi amount ewo dwumadi no so Kings TV GS Sports continue to enjoy the rest of our programs.